گپ زدن تاجیکی ادبی عثمانی خیلی خود رنگ می‌بینینش. برای مرد کمه همه خیلی دیگه زن گفتن که هنر. نه هنر. برادر عزیز کدومی که میخواین بیلیت بگیرین یعنی بیلیت تاجیکستان لوبوجو فرقش نیست برادر عزیز. فانتو نمیکنه فریب نمیکنه بیلیت ارزون برادر عزیز میتونین که نمره را زنگ بزنین برادر بوارین اوکی ایشون. برادر عزیز قرار داریم در هجومه شیف و فرمو همچنانی که رکلام میکنیم هجومه بی پول مرحمت بیاین. بله برادر همچنانی که برادر ما بابای لنگری گفت حاضرش هجومه بی پول دوام دارد فقط کسش که اگه نیسته مادران خواهران زنان همچنانی که مردانش هست برادر عزیز زنانش هم اکا چی گفتنی 100% باشه شری نری فرخوره برادر فرخور شری نری فرخور اینا تغمون در درون ششتگی ادیخش که هستای السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوبین صحت سلامت هستین السلام علیکم یک بار دیگه اپوی محترمه و خواهرای محترمه بسیار هم سلام علیکم میکنم بعد نگاه میکنم کامنتاری دا که خیلی مادرها مینویسن چی بعد نمیگی خواهر نمیگی برای خدا سلام علیکم همتون دا اینو مرام سلام علیکم نگاه کنیم برادرای عزیز اپوی محترمه بشه اپای موضوع ما نیومدیم روز که بود نیچای نیخیل شده ما خواستیم چیزایی که زکاس کردیم باید رویشون میکرد که خیلی الحمدلله کوریر کتی خودش گرفت آوردشون بعد سا گرفت آوردکشون الحمدلله حرمت احترام کرد برکت تافه سلامت باشه برادرای عزیز انا اپرم میشناسین شما نگاه کنین دا بیین مردکونه رفتار کنیم مقصد خواهرمون میشوه شوهر داره الحمدلله الان شوی در خیلی اینترنت میبینینش یا کنکریت نگاب زدن چی در گپ زدن تاجیکی عزیز همین یا ادبی عثمانی خیلی خود رنگ میبینینش که این خیلی واپشه دیگه به دسته همین شری نر بده که چیه نگاه کنین ده برادر عزیز اپاگمون اومد الحمدلله براکمون اوور زکاس من نمرکوش میمونم کانالش پاسیل که میمونم بدرین مردک گوری خیلی ادوشی بدرین دستگیریش کنین انا اپاگمون انشالله بناوکه مگازین خشک شدن نیای انشالله نصیب و نصیب انا پیشرویو از پیش انشالله با هم رای خود اوزی با خودش گپ میزنه اوزی گپ زنیش نمیمونیم یعنی که نگاه کنین ده برادر عزیز ما توجیک هستیم اصلا مادرای توجیک هستن اصلا برادرای توجیک هستن که مقصد یکم فرما زکاس کردن ده اوزی ما ایشون میتونیم که مثلا چه خیلی فرمها لای کردن که لوبوی نمودش همی چه خیلی که در کورتای مقصد زکاس میکنی اپاگمون میگیره چرز پشتا انا رویتون میکنم چرز دستاف که خیلی удобний تونه هم خیلی رویتون میکنم یعنی که ای درون تو بیرون شد یعنی که تو درون زندان لوبوی جو شد خلاص اپا ده خیلی گپ زد پا باید اگم یک بار دیگه سلام علیکم دیم بورم بابای لنگری ایمو بور زکاس کرده بود ای تورچا برامون آمدن مردونه زنونه سطر تمامی چیز خودتون میدونین اکثریتتون уже میدونین کدومی که خیلی نمیشناسین یک بار دیگه میگم نوع موضوع дизайнер закройщик швея اگر русикати بگیریم вот بابای لنگری заказашون اومدن گفتم که کوریر کتی نبریم برای که قدرشون میدونیم ایمو کلونن حرمتشون میکنیم سلامت باشین یک بار دیگه خودم لیچ نگرفتم آوردم اجداد نمیکردن تماما اجداد نمیکردن برای اینا رو یک سورپرایز شد من اومدم خیلی مرام به حد شاد شدم که یکم برای وا خوردم به حد نغز انسانی بهترین داشت در اکران هسته و بشه در زندگی تماما دیگران انسانی نغز انسانی خوب و همین چیزای مردانه که بابای لنگری زکاس کردگی ما ای چیزا اینو مدینه ایپکن 100% نمبر یکشان و турецкий هست ایناش حاضر چیزای بهترین دوستا اینو شلوار برای نمازخوانی بروکای کلاسیچیسکی روباشка воротник стойка خیلی که اگر اکثریت شما ما را بشناسین میدونین که همین چیزا را ما در تاجیکستان به حد بسیار میدوختم اکنون در اینجا که цехمون уже برپا شد انیق شد همش قانونی انا همه چیزا را برای مردان برای زنها فرق نیست برای مادران و پدران همه چیزا را برای شما تیار میکنیم و یک بار دیگه مینداری خدمت با
бобои лангари баён мекунам ки моро қадр кардан, моро ҳурмат кардан, ай мо заказ кардан метонистан ягон ҷои дига заказ кунан, хай як чиз дигара боварӣ мегӯян. Боварӣ кардан ки чизои мо качествоаш нағзай беҳтаринай ва метонед шуморо заказ кунен. Иншолло ки азиз ҳами мисол сертификат чизе ки бошад заказ бигӯям ҷашта сурати лелина мон мемонад. тамоми чиз ай вишивка сар карда ҳамин хел сертификат бародарое ҳастанд ки мехоҳанд ягон суратҳо ягон чиз дар танои пуштошон бошад. ва основном чеченский мегӯям, моҳу ситора мегӯям. ҳар кас ҳар намуд чиз мекунад. хеле мефораш ки ягон намуд сурат кашидаги боша, ягон чиз боша. ё интересно кози бисёрда кас мекунад хел чизо. метавонем ки мақсад бе ягон чиз ана апамонда муроҷиат кунем, номерора мемонем, заказ кунем. ва иншолло ки ба наздики магазин ҳуй мекунем, ҳам занона ҳам мардона. барои открытия магазин обязательно огоҳ мекунем шуморо, меҳмонора даъват мекунем. аввал меҳмони оли қадри худмона даъват мекунем. ана чтобы шумо мардҳо бемалол омада барои худтона сару либос карда, ай ҳаҷӣ сар карда, то спортивный, то костюм брук, бемалол барои худтона ҳама размерора биёвен. саломат бошед бародари азиз, алло баракат омута. мақсад ма каналша мемонам поёнда бидроен дастгирӣ кунен. як чиз айда бародари азиз, гапҳои қабеҳ нанависонен. алло шоҳидаед ин дунё ба ҳеҷ кас мондагӣ нест. инами имрӯз ҳастем, пага нестем. барои ҳам қадар кӯшиш кунем ки мақсад як хоҳари мо, як апаи мо як пешравӣ мекуна. бояд мо дастгириш кунем ки чтобы зани тоҷики мо ба ким ҷо рафта растеста. наоборот бояд мо нехел дастгирӣ кунем. да давлати худ мо нестем, да бегонаем. ин як фахрай. бале ма як чиз айда бародари азиз, ҳастанд занҳое ки чӣ корҳои бемаънӣ намекунанд. алло баракатишда биёед инами ранг биёед ма худум курсо агар ёд дошта бошам курсои бепул барои шумо гузаронда будам ки биёен ёд бигирен. чем дар эфир шиштан як кори бемаънӣ кардан, алло шоҳида як рӯз не як рӯз нехели ё пир меша ё ки ҳамун замоне ки алло ҷон та мегирад дига ба тавба кардан успед намекунӣ. мисли нами апамори як коре кунем ки як кас раҳматон бад. ҳунар беҳтарина, асобна барои ҳамин зан ҳунар беҳтарина. чӣ хеле меган 40 ҳунар барои мард камай, ҳамин хеле дига зан гуфтанд ки ҳунар не ҳунар 40 ҳунар барои як мард камай ва барои як зан ба фикрам ай 1000 ҳунар камай. чӣ қа метонен ёд бигирен курсои бепул барои хоҳаротон, барои занҳотон. набуд кардем курсора ва иншолло як муддум пас дига бо курсои бепул барои шумо сар мешава. ёд гирем барои ҳунар, барои пешравии худтона. боварӣ дорам ояндада ку сари баланд дар пеши фарзанду дар пеши акаву додар сартон дар ягон ҷо хам намешава. бале 100%. бале бародари азиз, алло нигаҳбонтон бошад. саломат бошед. худо нигаҳбонтон. саломат бошед.